Jadi melihat memang yang mula dia sempurni lepas satu pakir bagi dua sahabat. Ila suniman kita pun sekai solo dan sudah. Ale-ale beriba suniman muat siroha. Rakulur hingga lepas satu tupa pamurjota tumurang dia sundurka. Saudara mereka jadi langsung ini yang mulai luar dengan bau dari Luli, dari Delo, dari Gunung Kalon rohani rasa hutangnya mengerupi dokter doh-doh-dohnya dimana kita sohni pulangan yang mulia dokter pulangan las rohamu Lumilas doang rohana. Tanyakan ke Tuhan kepada bersih. Saya lihat matung rumah tangga di halakon, rumah tangga di lingkungan kuzulano. Jangan lebih ngapain di rohani keluarga besar dulu. Langsung iman keluarga ini siahan bos menjadi bunda. Isoleh rohani nomor satu. Tupak tanggung jurnami budak susahnya dalam kesehatan dan lasmar radikal lasmar jadi pasal terleh sudah nonton yang kau asal seperti yang akan sedudukan jurnami sudah yang jurnami asal terbanyak kami itu untuk menilum tali pasal untuk menilum efek serulah dua mana mulai sudah nonton kami yang kau Pering dengan betul-betul saat melakukan menangan di mana. Tanyanya itu setengah pesan kami. Hendaklah kalian satu pikiran, satu kata dan satu tujuan di dalam membangun rumah tangga kalian. Jangan egois. Andalkan Tuhan di dalam rumah tangga kalian. Kasih itu penting. Ajarkan rumah tangga mempunyai kasih di lingkup kalian. Itulah pesan kami. Jadi di pasal itu memahami dia bukan musik nari. Kayak kamu mah musik lawan musik nari ini kalau sudah coba soalnya.
informasi untuk mobil Avanza diharu depan di Otto Vega. Omba bertikia tu hamu naik kalau tu manok naik subah satu puna tu kasus dulu. Bertikia no pinasama tu hamu. Jadi saya penyebut itu untuk orang keluarga berlebihan betul kami. Jadi kita peparan dan pembega, narong hidup berdunia. Jadi ini pas aku berpikir tuh kita soal pas Anton Sibota. Jadi radio main naro tutup kata kali semua. Para tutup kata kali udah mengapa? Ayo dipercepat, alana ambil perhatian kita. Beta, asal. Nah, pasangan si dokter, mana dua dokter. Ambil perhatian kita.
kubul madu habu kasutu burung ini. Jadi ihita nomor turun keparan yang kita bersama mengatasi nama dan seluruh nama dihabu dengan tanami tumbuhan persangkutan satai sauluan lasonganima dan damuduhan sahutanani tumbuhan dos diroha dan songanima bisa luhurna nama kolong kami kodate mau coba orang itu habu didengkan di basamuna gaun di berjumuna nau pasahaton pangurupion panumpahion tuha sutu bulun nami anggusian hadiron nami do dangna tamaha majaloi alayani dengkan ni rohamuna gaun uli basamuna dona nahu bana kami alani tungguk modate mau pasatami saya Tuhan tamana polosi tutonga muna marhita-hita yakana dula di tangan muna asa dohodok kuma pengenderok di situ dua bagot nama hatau na digatan di tuan European oras pahali na baca lo tupa muna lam tutanda nama di hamupa ngomuan nama na lehon gotima suam songoniman paru main nami dia bersembunyi suasana mana dia pun pahaman di Solo di pasar di Solo di pasar bisa untuk di pasar rumah orang kita di masa bertukar pengurupion dan tomat-tomata dan didikan orang-orang itu terbentuknya dia kadang saudara jalan di Solo buka tangan itu orang ramai umat tergana lau pasioton lau pergerakan pun yang kau berikan orang-orang itu diminta kahorong di hula-hula dari Solo jemput ng Parulama tukabot kahon tulungan dalam pemasok ma tuhajud di ibadah saya dua tulung nukma karena tulungan pemasok ma tuhajud di jadi boleh juga. Jadi jauh dulu masih belum umat pampang rupio siang nama kolom kita siang kuat sama sama atas itu kuat sampai selalu bukan orang doa di masa kecil dalam bahasa tanya Tuhan buat kebunan budi. Jadi Soalnya raja yang bulan-bulan kami malam kasihpun yang kami nama calon parupahion sonari tahun 5 raja kami sahabat kita di nama kata kita raja kami ada orang sopan kami raja kami itu abuna yang hamba jadi kiri kami asal masih pada saat kami yang pada warga batu kemudian raja kami mau lihat emang guru udah gampang mau lihat Dihita dalam batu kepada keputa bersama karatasi nawan forum meredo iweber. Tadumbo lima dihamu forum ni bulan-bulan nami. Ala ni bulan nami makatai do raja bulan-bulan nami marga siahan. Ala ni raja nami seorang mahamu dalam muda berkali-kali mahika. Dihita kepada ni keputa bersama karatasi nababan. Dua kita para nabuta bersama mengatasi lawan siapa mai sadar nagura si mai dua mai tua si rumonggur kata di tua apa dong tinggal dikuling-kiling tados tu huli-huli dulu hahana nama rulau angkido di mana gawe pada bodi nang soni sebaliknya alai di hari nasalku di hari nau tariri
Ima nang dos tahinta, dos hatatta. Nang pasahaton ulo-ulo. Ima tu kuniba upu sianisa. Asado rumah soal situ tua tubuh di dulu baik tubuh tak sialau. Dos uhita nama doa tu molo ado jaka ulau. Jalani pinasama Tuhamu ang kidolinabi. O mana pasahaton ulau punya tu raja pengalusi di ulota di bahasa tikar. Pinasama tu manggul. Betul tak? Maulah di mariamu dengan tu nami. Jadi dihita nomor tu. Terlalu dihita belum pernah bertukar tu sirmonggo. Wah, saya sama ita. Jadi saya silap pakarong dua serpong itu. Tunggu apa itu tunggu na pasaton. Sudah mahita nomor tu. Apa tanun. Jadi itu tu. Soal hatan na tu nomor 2. Inalik kuling-kuling terus buli-buli. Molo hahana tu nagabi suhu. Ang giloli ma nagabi manapol. Alay, diulat ka senaryo. Ala si sada anak sada bordo hita nomor 2. Jalan ng dos rohatta. Di pagkakauta di anak satu. Tapasama nagabi raja pengalusi. Diulat ta senaryo tu raja ni ulat ta peparan ni tu sumanibil raja sihaan. So saat taima sia sada ni roha, do sia las ni roha, sia kami yang gidoli, so somaninang sia kita nomor 2 tu bapa tua situa na baban na pamulau mulut ta bagi sa senaryo. So mani pa sa tami tuat tama nomor 2 butima. Mauliati marihita nomor 2 buparan ni putta borsak mengatasi nababan borubere narong dengan anong terlumima dinaro bapa nami seberdung sohonehita nomor 2 naro sian karipate naung dia peok kamu tu kami pakatayanon asahami matitu naga beraja pengalusi dulot ta sederio dinalau mengalusi si sesutun ni raja ni hula-hulata ala itu kesomoni na si serhada rohita terlubui manuai di bapa nami bapa uda naro siang bandung maselas roh ku bapa roh nak kanian tulau tau lampos roh nami yang kasudut na poso dinalau mengulah ulau ta baga sederio ating buhana urang lebih pakatayokku nangin ajar-ajar amu asa di bagasan las ni roha hita dinalau mangulau lonta di bagasan sedarion asa jumpa somon hata ni situ tua asa tapulan di sibagadin di daluk ni bangiringan horas mahita di akan nama doa tu ala tentok kita masih beriringan somoni madi hamu inang panyaran nami pohon mahu inang belum muda kaitu tauma pakataunya keraja asa turun dengan berdalan ture ulota somoni barang di hamuna raja ni mang toru nami hamuru na pangasau kami raja ni mang toru dinalau bangulah ulota di bangsa selerio unang daw hamu siya lubung nami asa atop dia kaulau naum taturho somoni mali hamu raja ni dong sauta nami siang punguan persau tahun satahi saulu asa tinaga haugodang kotornya gotana sisara anak sisara bordo hita atin pe ia marasing-asing margana ramah hita dia murid dari rumah sultan nami sisara hata mahita dinalaho mengadopi raja ni hula-hulata terlumui madi hamuna horong ni hula-hula dohut tulang nami hula-hula raja sutepu tulang raja utara tulang rohot raja lumbatuhi dona tulang rajai raja lumbat turuan hula-hula nomor hamaran ki rajai raja utamar rajai raja tapudul rajai raja sila raja nami raja bulu naik bulan nami pakatayon nami do raja di hula-hulai raja siahan tuas sumanipin dan tukar untuk nami dinalau mengulai pakatayo utak kasih ay mahawak katulang buha ka raja bulu mati pak parudulmu
gawe majalah horas ditikiran anak katulang rolo kami mangidu panuturio pangajario sirhamusa luna orang ni hula-hula do tulang na sautik na iya do sa tapasa torong ni hula-hula do dihita na madomat tubuh nang somoni di hamuna boru birena nunga tahata ni ulau tu bereja tardi untuk berjalan di ulosta nasian korong di ulau-ulau alai tabatur betokka dari gandi teman-temani kita punguan borsa mengatasi nabawa alarm berubah sian puna di hasutu sudi kita yang nomor tu mancalo ulo serbang donong di teman-temani ulang tau somoni mari hamuna boru berenani adik pemar suhu di hawa kamang boru dan bulga di bandong ulos siang hula-hulata las marwata jala sodung pintar mulak kita somoni ma siang hami buah-buah gudang ma lihat somoni ma raja di hula-hula dia memburu ala nunga dosur nami bertinggian on fasatai batuamu siroboti ma mau lihat ma raja di memburu atau langsung terbuka pekakayota berjodoh majuro mas-mas apa madu kami doh nami terlubung madu orang hula-hula nami sebab uji memburu hula-hula kau madu nahu bersama kami saluhuna amat taraja do tinata solibada suak somoni nang pengesabutan kami terlubung lima dihamuna saluhuna orang di hula-hula nami naik dukun nami ma amang raja pakateon nami rohok raja di pamuruan nami asa hudul mahita di hudulata suak somoni mahita di pardomat tubuh paranyo budato semenepi siahan simajukat dohok butagao tanubumi ma dihamuna dohok goru bere ebe nami dinalaw ba muruting loto mahita dina mabuka pakatayota dina raja di pamurota diwat na dua kinalik kulit-kulit tabas tuhuli-huli molo hangadolina na marulaw ang idolina ma nagabe panapoli suak somalima corona ang idolina nagabe namarugao tong mahadolina nagabe panapoli so kita nomor 2 siya si bajutak siya wah bola mas somon nama sireng kita berbeda somoni yang idolini berbaga kita kau paham dia mau lihat ma dihita nomor toho kita dulu nomor 7 sisa ada anak sisa ada guru sisa ada ulau dihita para jauh ke Sumanimi jadi Sumanima bang di area Nak Sabu di Tasipakati na abang nagabe raja Panise raja di Barbarota mereka di bahini pos rohaname bang udah amang bang udah tau kupasahat kami mah dua abang kami abang bapak Arjun mau lihat ya mau lihat ya bang terlalu bima yang mata nomor 2 di bata mga leo hasihat na pertagin dihita nomor 2 terlalu bima yanaw dos kahita sisa dah kahita jala sisa dah bersebelah terlalu bima dinuluan na tolong na bersama bihami Bantaraja do bilang solipada di penghuni halaman Marsum memahami 10 jari-jari masih 10 sadau sudah judul kasahot na kita di huduran ta yang mau nanay marisa kaisak bebas dari tak ada yang mulai mematakai anak ni raja nalau menukul anak ni raja nalau mengalusi suang semua ni mana dihita nama waktu yang rumah di pasar tamu lagi pakai orang tua sesuai dengan pengatakan dos kilo harta dohon sana kita anak dohon itu sada dohita soon bayonai dan marbua coba tuan sisa anak sisa bulu dohita sisa bulu anak sisa bulu pun asima tu tuan amat tua di bawah sisa dohon masuk di dalam situ tua tokure tawaran di bulu jalan payu itu salah hot dohita nama waktu nasa lego nasa lau jala sisa daulau suang soalima di hamna inata solipada panjaran nabi bulu mirajai
Jolo, musik Jolo. Satu berdalam ulang tahun di Bagasan sangat, di Bagasan Muslimuha terlebih sangat Maradompor Raja di Pamorota ima borsak mengatasi di Babai. Suang Somonima di Hamu Raja Nabi Raja di Hula-Hula Marsomba Hamu Hamu Nasa Berujali Jalan Masa Berujali Tahu Sudah Molotumis Samulah Biarman Raja Nabi Raja Berujali Nam di halaman Nabi Raja Nabi Alena Aruntuk Pagolohan Nabi Prima Soli Nafotari Bohari Magarido Pagolohan Nabi Bohari Pagolohan Raja Nabi Umat Usman Mauliate Mani Hamula Raja Nabi Raja di Hula-Hula Marpau Suang Sawani Raja Tulang Nabi Marpau Suang Sawani Mona Tulang Nabi Semusu Ada mobil di Hula Tulang Ada Malulu Suang Sawani di Hula Hula-Hula Nabi Nama Amari Silabati Ohara Raja di Kabulu Mungkin kita perlu kita jadi Mauliate Mani Raja di Kabulu Pospor Hamula Raja Nabi Kabulu Adong hata yang tuan apa dong asa datang meluduri pada satu kali dua jari raja panuturi doa di hati nama lo mengajari di hati bulu sehingga mau dimana bulu raja di hula-hula jadi mau lihat tema di hamuna raja yang bulu lagi borsak mengatasi oh betul lah nunga simpul behani namar doa tubuh masih pasangapan di dalam manukun hamuna Raja ni kamuran nabi. Alani partikiano pasantai na doon. Untung mau lihat teman di hamu raja yang baru nabi asa makatai mahita asa tek-tek do mula di gondang ser-ser do mula di tortong asa suku do mula di hata si senang mula di dalam kami manisnya raja di mangguru borsak mengatasi nababan asa adong nalang nabi laman nunggu kamuna raja di pamuran nabi adong di rumah tujuan nama toko asa artia bona ngari si bahasa ada mana orang bulan asa tungkak kasih nama katai ya dong pada mata raja ina pasori pada pasahan buruk papingat panukunan asa gabi pingat panukunan di nauni jalan panukunan di nauni si lomboti mahani raja yang buruk gabi majalah horas raja nabi raja bulung di mukhagani na tua-tua asa baris-baris di gajah mandi rura pengaluan ia mau bersuruh raja penggamba di uluan ia mau di uluan jumpa ma pangamuan mengada di mana jai asarohan wasaton tinggal banyak guna gawe jalan boro nabi kapuk ngai mengarupun raja besar mau lihat tema raja yang memburu nabi rumah jalahani pinggap panukunanon pinggap perhitian ini pinggap pasu nahon di hundulan mau lihat si butuma dohon nabi teman-teman mertua di bata bu kita pernah tapak itu ada semangat jana di luluan atau apa asima tuturu ada teman-teman mertua di bata saya di pasu-pasu kita saluna asaluna masuk di situan tua asasi rohani Tuhan tinggal main piring demikian main pinggam pasu di bata Yesus Kristus mana panggil ini di bata nama kau ini betul di atas ini pinggam pasu rajanya mengguru di patu pahamuna dong ima boras spiriton di boras sakti jalan boras seribu asa firma mau kita bahul pasalongan firma mau kita bisa luna lucu-lucu mah kalau pasalongan firma itu laos dia pasti tiga pason tiga paru kunuran kita santa mundo ima de pemaulate de barata asima ketua nama kalamat kuda tapi perhatian kami mau bapak kalamat kuda kata di bawah dalam amunan asa tiar bapak gabiat tiar bapak horasa tupahon itu tak boleh jadi dulu suang soni di atas ini tiga panukunan di pasar tamudo ringgit sekian suara ima napina tumpah yang amat tapa mereka dapat tuduh homo ima nasina doang mulai asima tuduh anak kalamat kuda kata
Asabado na bertakon na rin ng pagbibo. Oras mahanan nun naman dyan, pagkamanan na ginagawa ng mga yan. Ini matututuran. Dati pa yung masoli, paulang kami nono, gabibigang panagpunan, gabibigang pangalusin, tuhamuna na dyan ang pagbunan namin, or sa mga kasi na mga Mangino pagtikyan, maduhamin na dyan ang guru. Asa usang yung kagulo, ima, somon, ringgit sundo suaraw, obat ni Merik kami rison, somon tiyang may pasa. Gabi itu lah kalau kamu. Asa aton ay mo, buton ay mo, tulu, asa tubo ma, lulu-lulu. Jadi suang-suang man, hita naman doon tubo. Sana mo, tu protokol. Suang-suang man, odon pinang palupuran nun. Sana mo, tuhita naman doon tubo. Mas palupuran mo ma, tubo doon tubirata. Suang-suang man ang anong iso sana na eh. Dalam nagtuwa-tuwa, asa magdurong, maghihip masikaho. Walau ano magkusuro at ang surong-suro. Kadagdag na pinapasok ko hagod-kadyo, asa ano, jabang miniburo nila kayo. Bisabi, wala naman, pastor hatat eh. Jadi sa unino, raja ni Abang Polo. Oh, betul lah. Nung upasaw niya kami, apat sa panukuran ni Nauli, panukuran nila na pinasako ng Tuhan. Ano ang hatanin ng Tuhan naman ito? Asa ko buklo sa pangunan, ulang-ulang parkosi. Moro ni Jalo pinagpanukunan. Unay matutulong pa ulang. Gabi pinag pangalusin. Sino po di mahal mo? No. Mauliati mari hamuna hula-hula nami rajai sihan tua samanibi. Asa supamas tutu sangon hatan isi tua-tua. Asa goksa banguna maula-ula ni perkosi. Maula binasa pinggan panukunan. Jalom masada asa gabi pinggan pangalusi. Sada serikit situ suara. Na binasahan ka raja itu kami. Asa sada mahami tutu raja nami. Dina pangalusi si sesukun ni rajai. Sila poti mahal kurang. Ya, betul lah. Urutan apa tuan? Jadi boleh ada mah di Tuhan tahu, boleh ada mah nanti kita salurna. Kalau mobil mah dipertahankan dulu, dipertahankan dari mana? Nunggu ada itu simpul kita masih panganon, ima indah masak, doh juh nama lompat, doh minum masih tio. Tapi nanti pagi hakuna, raja ni memburu kami bersama mengatasi nama Iya betul. Paiduan nami atong tomat na martua de bata, itangyang nami. Kasi matutulungan ng Tuhan. Ala disino kan dina, disino kan dona, disino ng daina, disino ng tabuna. Bibig do daina, ditolonan do ng tabuna. Kasi matutulungan ng Tuhan. Asa pamukas ba ito namin, saudara matutulungan. Si panindang panaimay, jala si panya ako sa login. Hindi ako purudoron na yung masawan ni si tua-tua. Asa na purang talo-talo may narangin, masiragoman. Tutol di tabi, padaw-daw. Jala tumbanan kami panaw-daw kung kita man na masigaw-gawan. Asa bago naman haton niya gatan di Romean. Oras mahami na mga ton. Si Pangano ni Dahamasa. Dohon juna naman lang panataboy. Dohon minuman si Diyo. Tuganda naman di hamo na mga yan. Sino mo di mahanang moro. Taringon mo siya ima de kasi mudurudo. Naupasahan kami to muna de kasi Diyo. Ang Panginoon mahalubuto ng pangalapuan ng mata. Sa idioma Panginoon muna, Diyo maaari na mausugara ng muna, tuyo lang yan, hindi ako ang karagalan ng Panginoon. Asa si Budurudud may turuan, manguluhon na uli, manguluhon na lingga. So ni mga mamuluhon po di mani. Mauliati tulang Raja Bulu. Adorak solusi kami Raja Nami. Jumul mata luk mauliati itu ribata berningga besai. Disasi dokter rohana na mangiring-iring perdalanan ni wanita. Ipas tuamu tulang nami, tulang nami na tulang nami. Dinaraw mana boto kami, tupal ko ni alaman nami. So ni manang kami Raja Nabi Raja Bulu. Di bagasan ay pasok do. Ito botamu. Raja Nabi Raja Bulon. Tuk sumod dia pinakaningan. Isi pangalan daw gue terpatu pahami. Dalam nami pasang kamu na Raja Nabi. Martangyan mahamu. Asa 2 hari naman ito. Bui akan namulis yani.
patupon nami inarapa sangat pukamuna raja ni hula-hula nami asa jumpa song hata di situ tua asa titi magoppa golang-golang pamarapna otik sesuai dia dapat terpatu pahami tulang burang ma binasuna siroputi ma tulang Mau lihat tema raja ni memburu bersama mengatasi nababan. Menurut tu pernah terburu juru dengan tadi mahami dia. Tohor itu tu raja ni memburu. Mau lihat itu orang nami tu makanan bertuai maka inal tol hasan itu tu hanya nama mula. Oras tu hamil saat dia hamil kamuna. Jadi itu betul hamil tu hamil. Pahitegusi oras di maha. Suang solido musim memburu. Amin pemasai langsung kanan isude akan lau pinasahap muna si pangalan lagi araya tersolido orang biasa na raja di Pangkulu boleh inang do asal londo jolo ni pangan do asal suku dia malak na dia melona ulong na siangkum ni si pangalan lompajuhun na bersaudara pinasahap kami mah silupoti mah ambil raja belum mau lihat raja nami raja belum hatani na turun nampak dok asa marbaul tanduk marbaul holi-holi budak si utang-utang otik seperti itu asa pamurna sama itu daging saudara tubuh si basidak beneni limai si baneang holi-holi asa bago to nomor harto nani agata di robea orang semua mura jana mina mangatto asiro hani Tuhan lamar kadegat damari hami na mangaleo menawang kasih merajai di situ tidak masuk dalam terpersauloni lalakna doh unokna hatana doh nani dokna penggabian perhorasan do raja nabi sido tu dibahami mau lihat tema raja ni memburu inaung takas di suku kami penggabian perhorasan do HP bajana itu nata persita di parlululong mau lihat tema tutu dohoran nabi itu akan kalamar dua libatah baiklah sailam ditabain di hamuna ya kerajanya memburu nami penggabian perhorasan iya betul tujuannya dia takas ni nauli ang manguru anong so nila ni situ tua asa takas pa na purba tu kasama na jual bola takas pa ita maduma jalan tu kasama ita mamora asima rohani Tuhan saya tu gandalma at kapasamo ta jual niya sa takas ni panglabian niya raja ng buru takas mamu na buah-buah sinupoti mahami raja ng buru Grabe majalah horas raja nami raja bulon merapdo tutu nauli mardawan donarunggan asa sakku masong nahundur siluman na song na berdalan asa takasi na jom berubah takasa jom kola takasi tamaduma takasamma ita mamora si takasi di panggabian parorasani raja bulun takas mahami tutu merbuah-buah raja nabi raja bulun menguruti pakatayota ni arenok sampui nakaningan numara menguruk kita ia nakutta tu bagai sejorong itu lantai di nalaman jalo masuk-masuk mendola saripio marite-ite na posonai anak nami naung gabi helamu dori rajai naung gabi baru main nami nungahot pinasida raja nami di pasu-pasu naposon itu hani hot di barburiauni jadian ma ya napokta itu bulan nario gabi rumah tangga situ dua di jolota dia dopan di masyarakat terlebih ma di joloni buata oputa siala gunti oputa na barjolo martukota siala gunti ada na pidukan yang puta na berjoloi sinto na niya kita sunduk no berbudi raja nami raja mulu siap pengiran nami ditinjau mania raja nami ada penami hamu ala nam hot nasira timbar buriauni patot nama nasira tulang raja bulu iman ada siapa tahu ni ada perdongan sari biauni jadi tingkau raja nami ada penami hamu dia kari naksar pinang rohami tutungani bawa si rajai dina bersukun buta ditikam pakatulang arupan nami hamu dinalaho pasahaton penggo hini sinam di rajai sewanima sitakas ni penggabian para orasani raja nabi sidok to dimahami mau lihat tema raja yang burung di batak kasamu masih takas ni penggabian itu hami udah berkesiahan toh main itu raja yang memburu dina sugot nunga tapuka iman adat sebuah buhay nama buhay na uli may mamuhay na dengan dina roha mo tutungan di bagas nami asima tuturo hanya magpanamar po di bata sa itu buhay nama di pertuturo di hita na marhula buru borsa ang mga tasi na baban
Suang sore hari hula-hula Ibe tu tutulah. di parnakon ni matanyari raja ni mamburu rap udur hita amanta ila tasuripada lao mengudur nasida tu bagas huria hakabipe sumeda parhitian mai huria di hakabipe pajalo pasu-pasu lima pasu-pasu pasaripeo perhitian siang na posor itu hari asima tuturo hakabipe tubuh di bata asa tubuh lakna matu busikoro di dolo di purbatua sa itu buah anak mah Guru nami nagabi parumain muna anak muna nagabi hela nami jalan tubuh sikoro dongan nami Ibe tu tu raja nabi. suang soni do raja yang baru di area na usar nung maroha mo tu tu mani bagas nami ima na marsukuruta di hati hai raja yang baru di panggiluan munai ima marsinamon nahibun mamu jadilah kami dua munai 42 juta mah sinamok jala patujolo di sinamok bunga di pasaran tamuna 37 juta los partikia dong marah jadi yang baru so katanya yang baru nakin na pasaton pakoh di sinamok mah raja yang baru dong pasaton ulang nagong tarsongi datang bro Oh itu lah. mau lihat mah di hamur raja yang baru nani molo so usah diri sabutuna nung masang setuju di panggilan mulai alai masih atusan mahita raja limang bolu ala torong do kami di sona maraha-marahi bolu bere nami terlungobi mandi raja di hula-hula nami tulang nami saluhur nama kau hari asa jolo tamama jolonya masih patakasan kami diangka korong nami raja bolu Ibe kau tu lah. Raja mahal. jadi suang lima dihita nama domat tubuh tua somanimpil sa Kabupaten Sumedang imanaw pamuliburu hita di partikiano burunta bulusiahan tohonakin somon hata di jolo hulong sadalo hita somon dayon ay dada mertua hita somon dayon kuat sisa daunao do hita unaman tubuh na silaw jala sisa anak suara ini di sana di pakatan ni raja limang burunta sa kapinakit una di pambuana sina ima na pasahat ulaw na gok manasina dohot pasahaton panggohi di sina kuha di hita na magdohan tubo dus marhat na tajala may so lima di hamuna buru beri beberenan di hamu buru beri beberenan na masih tusang kita di sini nang penakin ulang ketas tuhan urban robe sabar mamu abang buru dan lucu hampir kami mah pos porohan kami di sini ada lo hati lagi buru buru tuhan pada pahi mabur mulai lagi apalagi terkas tadi bila saat ini raja yang berutak Tuhan yang na pasahaton ulang nagok manasina di partikiano di parmulino na libang jalan na pasahaton panggoh di sina kuhani hamuna na jani menunagi dalam partikiano pasatan Mola rema dia muna raja ni muna kalau jen habi lama semua dia pakai tu muna kiara dakar nasulbui do raja ni bapa budak nabi do kabariban nabi sepanjang lebih dari kata kami raja nabi satu lebih dan muna berasa begitu mulai kemana hamuna raja ni muna suami dan muna ini suami dan hamuna rumah saudara nami rumah tu kertas dan kini dari dalam kalau saudara boleh ada raja rumah saudara kalau mau bimba di hamuna raja kami raja burun bulan nami berpau tulang nami berpau bona tulang si mausok tulang rorobun malurung suang saunina hula-hula maraki harga sidabat dio di partikiano raja ni memburu raja ni hula-hula yang nak takas
mapilihitan na. Hindi maharani na dyan ang tulunami. Nanay, pasahat na sa panyuhong manasina. Ulaw na goma, partikyalo, iparmulini, paupumuna, manang gawin. Jara, sa halimanupahong manasina, jara sa partikyalo manasina, pasahat to, pagbuhin na sinabi. Ano ang hatang inutuwa, Raja Nihula-Hula? Hamulus kang nabili hapon. Postura natin, natin tutulog mo na hapon. Hatang inutuwa naman po, na kami pagbubunin kayo na sa tukal po dyan. Raja patutuloy mo hapon hapon sa bulubunin. Jara, nanalo manutuloy mo hapon hapon sa bulubunin. Raja Nihula-Hula, mula itong takas na kin, ibabunin ko hapon na. O pipartikyano, ang postura natin, ng pintaroktok natin, menjalo pemiluan di Nasina sebelum soal pasangan muna tanah kuliah kita. Partikyano upasan matuhan muna Raja Nihula-Hula dan Purnami. Jadi bukan tema dia guna rajani amal guru kami sahabat. Kami bertiga mulai baru diulang-ulang. Jadi bukan tema ini dasar. Kami pasal baru di amal guru kami kita dapat gol. Terlalu memang diulang-ulang warpau, tulang robot madun, bodak sepanggusung, gula kamar pengedor silaban. Wanita abang raja, sari serupa dalu, sari serupa bodi, tupe, sari dan besar tata, nusunta, sari macam tahu. Jadi berat raja di pokok kami, suku-suku melawan, Guru bos ayo guna raja yang guru kami, kamu kan guna guru, harus saya guna simpan Maulia teman dihamura kan Nihula-Hula nani marpau tulang marpau wala tulang si mangusong soli ng tulang robot manurong sampai dulu natin ang Nihula-Hula nani kita sa magdudulilo na kaya masok na natin yung pintaroktok na magdalo sana maulia teman pasok na natin dihamura rajani anong murungan rumah takas na pehudi iman ang sadarohan na pinapandungan tubuh uru perenami tuang soni donga sahutan nabi ternumobi mapatuturio siang Raja Nihula-Hula nani ini rajani abang mulu dioloi hani mapangidua munay ulah kamu mana jadi bukti Melihat kebetulan dorong sobat sahatami di panggilan dirajai upakai hai seperti kenon raja nami asam asbar raja kami terlalu lima mangiru panituriap kami sian orang Nihula-Hula tulang nami Gabi kalau pulau kamu apa? jadi soalnya mari kita nama doa tubuh hubur bereta ihilar hakku sisa haka mahita maberek kita dibertikian los udut mahita pangido panituriap mahita sian orang Nihula-Hula doho tulakta soalnya mari hamung orang Nihula-Hula rajai sidoku tulang rajai huta barat tulang rorobot rajai raja lupeturi dona tulang rajai lupeturua hula-hula nomor hamarangi raja huta barat rajai raja tapubulun rajai raja silai raja nami raja bulun naik pasaton nami ma panggo hindi sinamukni dari ngomong akhirnya tukar nami yang kesejauh ditutupi raja ilan atanya nama dua termasuk belum dihampuri jadi masih cair abu raja penutupi jalan alas raja pengajari kami atau raja kami ajari hamu tuturi hamu kami asa tutup tartuk nami di dalam satu
Pangiruan ni hula-hulana. Turuna